kami manon. Ayan. Dito lang nga po, 97.7 Sweet Radio, Santiago City. I-concentrate mo man text sa kami, tadi ka basa nga basa. Kita kajin, pagkarot answer niya. Matipay masiksikan boys, ano, dahil kanta ko. Kung garaw. Nakakita ka lang iti, nagwa po tabusis mo, kung na lagi sumalata, kikita ka mo. Wal mo lagatan naman ang katay number na napuhan kayo, agte-texti kasi kini amak, mapalpamulong lang dito yan. Mama din. My God! Ayan, good afternoon po kini Mambo Jumbo, wano ni Blackjack. Yes, hello Sir Blackjack. Ginagkansyon na po iti Ako ay isang model doon sa Ermita. Agor kata background ng tamaan. So, agor kata kita pero ko mo. Sige man, testing man. Di pitch na. Di ka muna so dito yung pitch na. Basta? Ako ay isang model lang nga to. Tama. Doon sa Ermita. Ayan. Gabi-gabi sa disco at nagpapabongga. Okay, that's it. Para kayong kadayta po Mambo Jumbo weno ni Blackjack acting din ti programa tayo. Ayan. Yes. Thank you very much for tuning in. Ayan kata no da kanu kaya na no da kanu apo ti fiestaan ta kaya yung imbitaran ni Suna. I-text nyo lang apo ti 4 day kaduwaw. Listener tayo ni Mambo Jumbo weno ni Blackjack. Kata sino? At na nga ba ka din? Kita man dita? Agpapada na mo't iti answer. Da ito iti medyo mabalin ko da ito yung aklunan. Ano, iso karodan? Ison, tinangabakan ta iso lang iti kusto. Medyo simubra lang basit. Medyo nasingpot kami apo ta ikon-consider mo iti answers yo. Pero iti correct ko mga title of this piece is Maris Tilubong. Hanga Maris Toy Lubong. Kata ito yung mong bat at damot tiko na di ending. Maris Tilubong ko. Maris Tilubong is the correct answer. And congratulations to Myra Vergara of Patol, Santiago City. Ayan. Nagkata ito mong bat ti Maris Tilubong ko. Kung na naman di nga matanggap iti dictionary. Ayan. Maris Tilubong the correct answer. Apo kata kitiya si Malay. Thank you very much. Apo kata kayo amin. Kata agor ka. Dedications by Apo, online mo't ni ating Sonia. Tatakuna na dito'y Kuya June and Balong, naimbag ngamin nga aldawyo, amin kay The Sweet Radio Station, unay katragsakun nga, agmay maysa, ta nagpapanawan da kuya, kat kaya kuman nga kablaawan, ti happy 18th wedding anniversary ni Kuya Ruben Castillo, Inigo, ading Emelita Posidio Inigo, kaya kiti amin kabungguyan mi nga day of ti maminsan ti makabulan basta Domingo si kayo didingdinggan mi kuya ken amin ang FTD stakeholders, thank you and God bless ko na ni ading Sonia Castillo Santiago of Italy. Yes. Ayan. Dito mat? Anamo dita. Kablawan kayo man nga duwa dita Sweet Radio nang Rona jaya sa Jaran family ken Bautista family patugtog man apo jay kumpare. Si kami gaya majay umay gumatang ti sidiyo iti minsan dita munisipyo. It's me, Beth. Sadyarin dito ay Baluarte, Purok 7. Kasi ito sound system nan sa atin. Awan, sa bali, awan talagang kurso na dalaang iti sonata dahil sumaging matang da. Naimbagngal daw yung manong June. Ako ka, kantaan ta dahil tabalo. Kung nga may beat dito niya, isingit ko. Sige, just go. Naimbagngal daw yung manong June, kablawak man na dyan, empleyado ti Roan Glassware. Kang ronaan na dyan, amuming nga ni Boss Robert Dahose nga dingdingigmat lang ti programa yo itel daw. Request kami man ti laring-laring. Ayan. Madlaw ni babae ti title na dayta ading ko lalaring-laring ako na makita. Good afternoon kini pare Robert Dahose. Ayan. Yes. Kat mabaling kayo mo tapos nag-sponsor iti kwatayo. Dagiti ka nga sa dagiti nga sa ag-sponsor ag mangtit kay iti ibagatay lang nga may nga baso. Ayan. Kat ti makapugto iti iti sonata kukuha ta di baso kastamat mabalin yung arabin data Sir Pare Robert Dahose iti Roan Glassware. Ayan. Arod kadagiti nag-request iti sonata nga kumpare at ito yan para kada kayo.
iti panang daydayaw mo kinibakit ko. Amin na panantari pato na kada kamba pamilya na. Aglaro nung nakapelas di nakiting tamatan di maisina. Magmadlaw ko day tangim respeto at paliwag lata. Numaminsan diyak kayat nga iparangkan ka ni bakit ko. Isumit kan tisip-siputam imbes nga tay arak tagay mo. Ngem ti madikin ursunada tay panang tetext mo kenkwana. Ulitan pa'y ti maminsan pakalenkan itigan na. Ako nagmumutan. Awan dapat lang. Amuklaw ngay di ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan saan tumawag itipen pa'y ta cellphone mo. Di alos nakit di amakitin nakin ka nga aking babaro. Mabilis mo kumatirikrigat king kani bakit mo. Manang Marieta and Manang Darlene. Favorite na kano dito yung sonata. Amuklaw ngay di ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan saan tumawag itipen ay ta cellphone mo. Di aros nakit di amakitin nakin ka nga akin babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Alaka di pati montarik nam kani bakit ko. Dagiti putot mo ti asikaswem saan ka ni bakit ko. No di ka anaragsak tim iramraman iti pamilya. Dungdung wem ti pamilyam ta isudan tot pagsandagan. Ang launay di ka kontento kini bakit mo. Saan petang para saan saan mo tumawag itipen pa'y ta cellphone mo. Di anos nakit di amakitin nakin ka nga akin babaro. Maabilis mo kumatirigrigat king kani bakit mo. Maamiris mo kumatirigrigat king kani bakit mo. Naimbagal da tayo manan apo kat da tayo iti may kadua nga pasat iti programa tayo iti to'y karubayo porsyon. Yan. Kat iti namin sa Domingo, nalipatang yung papugto. Tinapintas kan may nato papaulo. Bueno, titulo na tayo istorya ni Kuyang Karding. Kat ti gusto ko mga sungbat. Kat aritos. Yan. Kat gapo tayo sumutin ti nagtarayan. Iti nagtarayan kin nagtayakan ti istorya ti biyag ni Manong Karding. Ngayon itata, adaman ng datlag apaulo when titulo na dito yung istorya nga intay basaan. Kat iti umuna apo nga makapugto ka maikan iti 200 pesos load asagod na iti naayat ni sponsors tayo. Kat ti surat tata kat nagapo iti pagayam tayo nga aglamlamang itinagan ng Mario iti Santiago City. Kat kunana, Dear Ading June.
Ading Jun ko naklatan taamok nga inaonaak ng musika. Kat kastimat ti padas ko tibiyag, ajak to pulos malipatan. Haan nga pa nagparayag nga natairak kan o lalaki, natayag. Kumarupa akano kini former Congressman Gigi Agabao, ngam, napudpudawak ngam isu. Nataknang ako nada kan natanang agsasao. Kat may saak nga nagasot nga inanak, tanapintas tibiyag dagiti naganak ko. At dada iti gobyerno nasyonal, iso nga amin na gusto kat maited ken mapagustuhan. Pusang kano nga naparayag nga naangin lang baset. Alangar ituloy tayo kat kung nanapay dito ay nga mahaan nga dita arimikos ti istorya ti biyag ko. Lumagto tayo iti kanito nga addan kolehyo dagiti anak ko. Kat may saak matan nga negosyante nga dati sarili nga kumpanya. Ada taok nga imat matunakan na ada asawak ang napintas nga empleyado mo laang iti gobyerno. Gaputan nasyonal ti adda negosyo ay kat kanayon nga rod nga agbiyahe umat-atenda ti seminar ken tapno agadal ti baro a teknolohiya ngayon nagmat iyawi dito Isabela agraman alikamon nga mangpaduras ti industriya tayo. Awanan, di dawati kon kini apo, naragsak a pamilya, successful ang negosyo, kantaya, imbag itatay nga imo na nataraki akpay. inuli na. Nga rod, iti na minsan nga napanak Cebu City, nagdagusak iti may saan napintas a hotel. Kat iti serve dan ti kaping order ko iti lounge wenno hotel lobby. Napamulang lengak tayo servidora ta, kaslaam mo. Ading haan ang nagkamali. Ex-girlfriend ko gayam iti high school. 20 atawenen iti limabas nga madapay lang taalsum na dahil nga ex ko. Kat bayat ti pa nagpatpatang mi, namuak abalasang maninisuna, tanila kay nag-abroad, di mo ten nagsubli. Ay na, piman. Idi agbayad o kong tibil iti coffee shop, iti hotel kat kunatay kahera. Sir, paid na po. Care of po sa may-ari ng coffee shop. Ay kada basit pa nakakigtot ko ng tiyon-unag ko, sa bali lang nga talaga tinataraki. Imbes sa maksak inintuod tinumeron dahil nga ex-girlfriend ko kat inted mo te kahera. Nga ro, iti adda akong ti sila ti hotel, alimbasagan ak. Kasla kahit ko digos nga saan. Kasla ada demonyo diti kan nigid, ken ada mo anghel diti kan nawang ko. Agri-krikyarda. Tawagamon, tanga, agur-ure kanyamon kung natin demonyo. Balong, haamo nga rugrugitan, ti kinadalos dita pusong, maasi ka kinibag mo, di ka kumaagpasulisog, taamangan na may sagmak ka, kunamot ta anghel. Ading Jun nagbalaygi ti demonyo, 5 nga aldaw nga nagkuyog kami kini Miss Cebu City. Feeling ko tuloy nakatar-taraki akmanan. Kasla timmangkan nagatitumang ko. Inspirado nga lalo takas lang na kompleto ti biyag ko. Nagawid ang ngarod nga ingat lapayag ti isem ko kat ti panagtulid ti aldaw kasla awan na pasamak nga basol ko taawang mo ngarod na kaamam mo. Makatawan ti naglabas adamanin awis ti may sa akumpanya kat masapol ko nga umatendar manan iti may sa nga meeting sadya mo lang Cebu kat kas ekspektarag nagkita kami manan kini Miss Cebu. Ngamtatan haang nga hotelan iti nagdagusakon no di kat iti balaynan. Naklaatak ta iti adda kami ti silid na kunana. Day tamanan ti bado mo ni di imay kan, pati ta sapatos mo, di ka lang nagpabaron. Ada nga rin inalan na dito kadorna, ada ginatang ko keng ka nga badbado mi di napanak Singapore kunana. Ading agkakangina nga badbado, no di ka kamali sa gali 5,000, no nasusurok pa'y tigatad na dagita nga bado. Kasla kahit katigbabawi ta apay nga sa angkumanla, tinawtawagan iti naglabas. Edi kon rimor isuna. Edi agsubli, addan kape nga awi na. Nakaisagana pa yan dagiti pagsukatak. Nakaredy ka nun tay pagdigusak, tamalitak ka nun ti meeting at andarak. 5 nga aldaw manin ading kat apo una yan ti kinatarakit ko nagtibagbagik ta. Kasla akla prinsipe no daak dito'y Cebu. Ultimo chinelas ko iyawat na. Katap na wanti pan nakabuking na.
Idi nagawidak, nagtarusak nga ti opisina, ta induling ko ami nga intod na. Saak nagtaros sa jibalay, nga kaslawan nagbasulan na. Idi nakaawid akon, mingmingminga ni bakit ko. Napintas mo't at talaga ni bakit ko. Saan ko kayang isukat isuna? Isu nga aglambingak mamat. Kagkunak bakit, kapiman. Apo mong bat? Nakita mga dako ko sikan tawang ko kunana. Naa, gitak-an na lagip ni Miss Cebu. Imbag pa isuna ko naktipanunod ko, tanodem bagak, matungpal. Ado atawan din naglabas ading, ado metten ti milagro ang napasamak. Nakaornong ako, antis nga daluso nga agkakangina nga bado, pabanglo, sapatos, belt, wallet. Amin dagita nakadulin iti may nga pagtaltalkak nga tauwak iti opisina. Adumit tentiya napnapan namin nga lugar nga nagsemsemi ni rangkat ading itugtugot kulatan ni Miss Cebu. Nga rod, gaputa feeling ko nagtaraki ak, nagaramit ak iti Friendster account mi ading. Hanpay lang nga also di Facebook idi. Katsabali pa itinagan nga nakakabiltap naon makatunton. Sa Friendster account mi ading ijay ko nga nyabkas sinabukal nga yan ayat mi kini Miss Cebu. Isu tirang time mi adwa. Ieb-ebkas ko ti ili ko kan kuana babaeng dagiti putar ko adaniw ket pasaray mangiragpinak met ti ladawan mi adwa. Ragsak ading ti adda kanyak, inspirado ak. Hanapulos na kadlaw ni bakit ko tanilalaing ko mangarod tinangidulin ti ebidensya. Ura ibati ti cellphone ko kat aw mabasa na ta Friendster nga rod tirang time kat di namat amo tag internet ni bakit ko. Iso nga nagtaraki ak nga talaga ading. Nga madda na minsan, gagangay ti da kumpanya na sarili, simbre kak tinaladaw. Sumungadak nga di nagpinagtagaryan tay gwardya. Ti kunak baka awan timod na. Anang yung kastamot tay daddo mga empleyado nga nasungadak, nakadumog da. Idi ko napanak ijitugaw ko. Talyawag itiglawlaw ko, kasada sa bali nga posters menu display. Nga puta lumakayak basita nang ko ang makita unay iso nga dinamag ko dagiti trabahador ko. Anya dagiti nga nakapagkat dita diding. Ay nakatawa nagtagari, nakadumog da. Inasigag tayo maysa, tay dani ko dayta. Tay dani ko kini Miss Cebu. Kat inasigag pa tayo maysa, tay ladawan mi kini Miss Cebu. Ading kaslakla na Cebugan tinalamis nga danom. Tsak mayas kaw ti sakak agkalinduusan akon. Isumo lang agkarapa Cebu ka. Kung natay tayo mga naggapo tay bangira siled. Ni bakit ko. Cebu gayam ha. Cebu bukil ka nga iyawat dita nga babaim kunana. Napirdit kinalalakik ading, napirdit kinatarakik, madi akong nakasao. Aglaloy di yawa ni bagagku tay marriage ring mi, iti sango iti kaduan, sana kinuna palubusan kan, ingkan ti pagaragsakan. Ading awanin terendenggat, kasla aklatulang ida ka nito. Pimanawak adagos ket pinataray kuntay lugan. Nakadanonak kagayan. Ket sadyay, sinublyanak amin na pasamak ti biyag ko, no apay akas sa tinagbanagak, binirok ko ti bagbagig, binirok ko ti kararuak. Doa Domingo, ang nagpalpal ilang ak ading, awan ti komunikasyon. Agkulkulungak latta iti nagdagosak a hotel, ket di tanan na bukal ti may sa pangadang. Ket kinunak, isublik ti kinatarakik, amin na tao kat agkamkamali. Kat haampay na udi ti amin tapnulin tagak, dagiti kilo ang nagpasarap. Nga rod, tinupar ko dagiti nakaikamangag. Kaasi ti apo, isuda iti nagbaling nga armas ko tapno maaram ko manin ni bakat ko. Kat nagsayat dagiti nakaikamangag, tanalaing da anang ilakad kanyak. Adupay kitin ti sa uda nga saan ko namaan nga balik senda iti anak da. Kung natay katugangak alalaki, amom neneng, ado nga midmat ti obserbasyon making ka, nakaungungot ka. Diyak pa'y nakita nga tinimpla am ti kapi nila kay mo. Ket dita ako nga nakasangit ading,
Kunak no handa nga ammo da kiti bawasit nga pagkurkurangan ni bakat ko ngem ammo da magayam. Ditan abinanatak metten ni bakat nagdrama ak metten. Dinawat ko ti pamakawan na kat imbagak metten da kiti makagapu no apay nga naaramid ko ti kastaken kuana. Nagsapataak nga lipate ko ni Miss Cebu kat mangrugi kami manen nga duwa. Itataading June naasawaanan dagiti anak mi kat ate gayang panganay mi tinakatakwat tila dawan mi ti internet iso tinangipulong kini bakat. Dapay lata ti sense of guilt ko no malagip ko kat ingganat ta baybayadak pay lang dayta nga nagbasulak iti familya. Aglalo kini bakat nga pasari awisin na amapang kami kano Cebu sana ipagkaak. Katadda pa iti na minsan intimplaan na ti kape. Nagtugaw iti abay ko kat kunana. Lakay. Sino kami tinayim si timplana. Apo dandanik na ipugso tayo kape. Ngem inarakop nak ni bakat ko. Gapu ti songbat ko. Kunak. Awan pa kay batugan na tinanam ti kapeng baket. Natamnay manwen na nasamit daytoy. Nasken amap nekak. Tanadarisay daytoy akape. Ading liwliwamin dagiti sunatoy kini John Mark kat kayat kuman nga kansyonan nyo tay kas makitam nga isumot tan ti theme song mi nga gasawa tati makunak ado tinagdalanan mi nga dua ngem in the end si Camila tati agkadua kat nga rod na imbanggal daw tay amin nga wan labas na toy Carrubayo Mario iti Santiago City. Manong Mario, makapaisim mo ti pasamak ti biyag mo nga talaga kat nariga talipatan ti kasi nga pasamak ta kadawyan na agsinan ti kasawa no kasoy ti kadagsan ti panubok adumtang. Nasingpat ta talaga dagiti nakaikamangam ta no dadumalaan ko at isuda pa mismo ti agaramit ti pamuspusan tapno maya dayuda ti anak da kadagiti nakabasol nga manugang da. Agad siguro ipagpagabutan mo tan kadagiti apu ko dan nga syempre mas narigriga mo nga agpaiso ti agbali nakasasaadyo amin nga sangapadan no agsina kayo. Kapos siguro ta makita dapat nga adapay basit adalan ti kinapudnom nga agbabawi ken mamaliw impamuspusan da nga rod. Kini baka mumat kan aminan nga dumdum nga itakan ito ay kat ipakita yung mat ti panangipatagyo tila kayo tapno di ta kayo isuksukat aglalo no lumakaydan kat very weak dad iti kasta nga banag no ada pakarik na andan tinidumdum ang panangasikaso malipatan dan nga dasawa dan kat panangipatag kas kumano gumatang kayo ti bado yung kinila kayo kat hang kumamo di buy one take one wala dyan ti 70% off sale ti pangipanan nyo no da laki kawadwadan na agad na balor kumamot ta iso dati mangmanggad dangamin ti babae makakita tan ti masetas ka oray no ribo balor na ay kagatangan da ngam no igatangan da nila kaya ti pantalon ka aji mo ukay ti mapananda ay ka that's wrong karuba dagiti na balor kumamo basit no adda kawadwadan na. Anyway, very good ti ending na dito istorya ni Manong Mario adot makarelate dito lalo di pas nga nangi-post iso na ti picture di Facebook when di friendster ko man gayam ta makadanon dayta iti imatang dagiti pagilemlem mga ayan nga road itection ti title na dayto yung istorya ta bareng lang no pumada diyan tinapanunot ko nga titulo kat duagasot a piso ti premyo nga baglang ata ti pantawag yo kadagiti kapamilyayo. Kat dahiti nga ro, di sinata asagot mi kanyayo, Kuyang Mario, dumungag kayo.
makita nakapinpintas halata kas makita agmauyong apay dakit ka kas makita ni patay lamang magsina di ka ipapanan ti punong ayat kas makita aglabas man ti adun watawen awan iti dwa-dwa talyawan da ken mas taaw ti balay kita dwa dumteng tu amay librot istoryata takno maamuanda ti puno maya talyawan bata amay librot istoryata tapno maamuanda ti pudno nga aya talyawan bata